Kashong timrawon kap Avengers FC na yuer kapanga shiri lili ni drelum lalak ina kupsang ngayon. Bunghang matida jishadwe along li arambay tengon ning kangatay mishok pulung ragachi chipiaren WTR na hangayra pilan gashun maram li 80 wi terkami shokayra. Like yang ator achu Tangkhul Express Pvt pau Wungramphi Ngalung ina pami dalei pau Amei sai na nganang sa. Achu kong may kasyong timrawon kap Avengers FC na yuhayra. Manipur Tourist Kala Okrul District Sports Association UTSA na makok kami 6A site kanjute ngahan final aya ngarewa. Champion Avengers FC na saman balak aka sambangayra. First runner-up Nungsai Jiro Youth Welfare Organization NCYWO na saman lupa ting hangshini da panga kuihera. Semi-final league zang team kanini lila saman lupa ting magada pangari mihera. Kasyong timrawon kapli ongazang team saikorali lupa ting trari mihera da makok mena hang. Shiri pungdon li mayday maju shini pilan gagashun Otsakli chipiarit Tangkhul region WTR na makamayang ngawahayra ning mikhavai hangayra. Achot wuivang maleilak eina by Unit 58 corporate team ni makamayang ngawawda WTR na tarik makadam matitang janbaw mishok. Shiri lili panit rimpalak eina kamayon atam ni arambay tengo na unfounded narrative eina atam makachali controversy hitharan da WTR na hang sanga. Salai daret pilan gashunji magagashung traceness otsak na jihera. Salai daret pilanji tangkuli kika kungsun malay manada WTR na hang sanga. Chingri gahai ningkachang tangkul nauping ni provoke sada arambay tengo na rot kamarat syong sakavai kasa chiteya gaji chanbao jili hang sanga. Arambay tengo yu otsak chin civilized society li khalei social protocol matung makan naira gaji hang sanga. Atum mi socio-religious jurisdiction makanda shiri gupungdoni salai taret pilan gashun shiri li unwarranted instruction wuivang arambay tengo na bunghang madid chatwi along li ningatay pulung ragaji Tangkhul region GBRN na hangaira. Arambay tengo yu otsak chili Tangkhul nakalong nila makamiyapong shokayra. Arambay tengo na kasaji PT30 political gains wuivang shiri lili panitwi aming zakshing sa kawai kasa otsak ji 100% napam atam kungyot na da TNL hangayra. Shitsang kungurok kayashi kungurok hi mikumo oktui kungurom ikamataya na itumni masang kangayji daily masa pulung maraga hangda back off sakawai hangayra. Itum nakano bingina atumi kaman di KC malaymana kaman history malay to the kaman heritage malaymana TNL na hangayra. Chitada sada kapa kongnai sashuk mara chili swigata la meningaka lang kameva ning maring pa kawai ngasara gachi hangayra. Kapanga shiri lili state level panit kupsangayra aya kupkasang ngazin angran angayeli Suman Bila IAS Director General Ministry of Tourism Numsowo Sami Limited General Apijit Singh Bandagar AVSM YSM General Officer Commanding 3 Corps na Kyawo Sada Wazang Kala Manipur Tourism Director Boja Ilangbam IAS Manipur Tourism Secretary Warshang Hungyo IAS Atum na Zanga Tourism Director General Suman Bila na Kamatuili Kahang
Shiri lili ni trehi panit mang maning la tangkhul wi karing karak kangaja timlon kala ngasyan wi panit ngasaya. Okutui abam gateli mawan lak kaji timrawo ni hi tangkhul ngaleili wonda khalei hi ngakaikang gahai kala lumusyan kami wi amahana dam sowo jan hangsanga. Ana Ukhrul district yawgali abam wi kamata abam hiwi ngasyan teilaga Ukhrul district hi tourism wi apam lakada machut kwi lakaji. Okutui na ara kangaja timlon kala ngasyan li banda tourism habok maman dalei ram yawgzada bingna ara environment li kayakha ngasyan li sigokwi wi experience paira gaji hang. Ukhrul hila chikata wi criteria li mtalak inazanga wuivang itum semgarum sadum so jina kasat sanga itum shongfu kamata kala digital connectivity li targa saya hi lei hitharan tourist ping na unglaga explore sara hitharan local youth ping na entrepreneurs guide kala storyteller ng sara kala chili matai meda tourism ni chingre ga hai ningjanga da tourism director general suman bilana hangsanga Bandagar AVSM YSM 3 crops GOC na kumutuli kahang 5th edition Shiri Lily Festival hi mapung palak ina mayon kwi haira ni dre hi kamayon na itumi shanglak kahay ngasyan hila kavang kwi apong kwirami da kaya wojin hanga kapanga Shiri Lily ni dre ji shirok ina kupsanga Shirok kanawa ngaya angaran angaye jili local we not funny band kala featherheads kala okutwili mingawlak kahay band Bombay Vikings ungda bakshi crown mi puiting lumlaw pup kupsangaira kala Bombay Vikings we lagasa niraj sridharna okruli perform ungasawi ringkapa yawi we kutom kami ngahan gakali ningyang kuung ningshi pongshoka Shiri lili panitli shakaza kahang ngahan chef season committee abon mai sushilana yuhera chef chi Manipur tourism na katom kamya zingli boba cafe infalim ko kamena chef season 4 kayui saman nuba tingang banga kakanyali solan min jajona saman nuba ting tumra kalagok tumali tanjula en na luba ting maka sambhanga kayui bini certificate misir consolation prize JS Sisli Joyshri Heisnam gala horshini runmung ashi katumna sambhangaira chef makokami hi bedi bajau bedi badhawi ningri ningsunda manipur shinau bing ni pangsha kami talent atum wi shakaza kahang gatemji ot professions ngasakwi shop kawai kala atumi lansin rin ni katom kami financial independence wuivang ko kami na chia Arihon urban gala rural apam nila mobile phones kasing jungsang da khalei theilaga vote kasang atum wuivang mobile hisa kawai ngaran mira the election commissions of India na shataira Bolzi mikshota mobile phones manage sakawai bowling station ayarjang ni mobile deposit facility haimira Bowling stations wena 100 meters along the phone switch off mode eina haikavai akaw la akhongai mira da hang voters bring a vote zangsanguki kichiatam ni akhong jile mobile phone sangai sara bowling station ni mobile phone mukhuizang bai mira kal bowling station kai kali professions hi returning officer na take a khui kacha makacha ati shoda makaperla leisa pai kichi hanga Pilan gishun maram liarang baiting on ng hanga chan bao shokaira. IT bao at shoda group china kahang event Shiri Lili hi Manipur state flower sad machut kami state organized cultural celebration we akaya kana. Shiri Lili hi state we collective identity represent saya community akamang we representative meaning managachi hanga. Pauju at Ishoda Rambaiting or Units 58 Kopra Nakahang, Atum Nasharu Kokwiji Manipur Koka Gasali, Shit Kasangal State Territorial Integrity Kangakwi Commitment Jitaya.
atumi otsak chi kathana meitei kalanaka ngakai khawai nguida khalat khamina gachi hangsanga imale pakna yaifare long life manipur ishiwui imana yaifare gachi slogan ji manipur ngalei kalam mi bingni khayagshi legshi janbao nada group chena hangsanga janbao hi provocation masamana ngashan week mai khaya kala khokha gasa phongshokna da hangsanga indigenous Tangkhul community li thukla kahai khayagshi leya athumi ngashan kathari hills li khayashia gaji hangsanga indigenous Tangkhul community li thukla kahai khayagshi leya athumi ngashan kathara hills li khayagshi gaji hangsanga often sakavai la zagashi shokavai ninghai enakasa maning mana traditionally koka sada ningkhangrum na the group china hanga atumi otsak chi peaceful cultural expression na the kwimi khawai rambai tingon ya really ngakaw haira Shiri lili pani wuivang zat kasa kwatapi bamli kishok MST per sena maharichiment personal ochot chili makamia kokomi na 48 hours total shutdown sa highway tili Raj Bhavan gate li protest pasara gachinga wawhaira committee jina governor with ningkhangatay kala security advisor director general of police chief secretary apam jiho kawai timan satale kokomi na tangchi the Raj Bhavan gate li protest pasara kala district zaiko with commissioners being the memorandum isangda Governor with Ning Khangatay kala concerned officials being with resignation demand sara de kokomi katana atobana hanga. Pradesh wuivang ran kawai clubs kala mera babies members ay ko really kutong ayra. Yari na gabo masamirang na kay na tangda. Governor li boycott sara gachi hangda. Governor kazangangaran ang yeli mazang kawaya really kasatayra. Kwatapi bas ochot chui administrative inquiries at the college. Mukhisang marad independent inquiry committee links kawai kokomi na pohayra. Inquiry retired High Court Judge Nathum sangs kawai boya. Kwatapi ochot maramji. Governor na yari explain sabulong ragachi kokomi na timan sadalei. Richum nabi wik shock zangli military interference matay sa ngayon all Manipur United Clubs Organization tanda yari na makamia pongshok human chain protest kwikahira. Brodes ji ayaw ngator kwa kaytel eina airport shungfuli amyuko na Amei Boyre Lemarol Manipur Students Federation's Class Center for Organization Research and Education ning shiktamakokmi. Tarik makutangi kwatapi MST bosti kahab Fort Maharichiman otsak chizang the civilians fiercely military interference matay kasang tekuyada protester bing jina oppressive measurely makamia kala Armed Force Special Power Act haida khalei makamia pongshoka Central authorities ng kakawai policies shijinda khalei pen state li militarization tangkawai buhaira ladlida chui kamdaya bawing kashong timrawon kap Avengers FC na yuher kapanga shiri lili ni drailum lalak kinakupsang ngayon Bunghang matida chishadwi alungli arambai tengon ning khangatay mishok phulungra gachi CPRN WTR na hangaira pilan gashun maramli 80 wi terkami shokaira Acha wi baw hiling changaira baw ngana da flim tum saikorali ring kapha gal khamahai zum shong sa seron